ngizakwetha-ke nginibingelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka inkosi admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel yethu. Wengane zakwethu lapha ey'nkundleni zokuxhumana uSenamile-ke emhlongo intokazi-ke edumile edida abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana isivele yaphosta uproducer-ke wodumo Mbzet lapha ey'nkundleni zokuxhumana kwikhasi lawo-ke langempela lika-Facebook. Yathi-ke konke-ke nginakho njengamanje ngenxa yakho-ke kanye nosimakade uNkulunkulu akubusise ngakho konke-ke okunakho. Le ntokazi-ke ibonga ku-Mbzet wey'ngane zakwethu. Hhayi-ke abantu abaningi-ke lolu daba-ke bayalikhuluma ngezinye iy'ndlela bayaphawula ngendlela-ke ehlukahlukene nje bakwatrend ukuthi-ke bahlukene nangomunye ukuthi hawu-ke ukushaya-ke ngelinye ikhemu umabhiza pho-ke anifanele noma-ke phela anifanelele nina, kusho-ke omunye-ke wey'ngane zakwethu amafeni lapha ephejini-ke likaSenamile. Nangomunye uthi hawu-ke sengibuyelene, nangomunye uthi-ke amantombazane izinto abafana mina-ke sengibone kahle, nangomunye uthi-ke Nisihlebisa amanga nina wey'ngane zakwethu. Hawu-ke sengifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wokuthi ngicabangani-ke ngalolu daba.